Kuapan sedang kena kubur, wat kalian ban share, like, ban subscribe ya kena ke channel. Kublai bun ya pi baro, ki baju Kristen ya kena ke channel. Dei kena ke kubur ke bapen ki win ba mentah kasngi, kasau teri kulober arjar penriu. Kidon ki jingtho bat ki kubur, baka US bat ka Israel kidang ya keren bat ka kunhun Kurdis, ki bana Iran ban penlong ya kawai katma, na syapo ban penklem ya ke sorkar Islamik ha. Tehran, jinga keren bat ka CIA, kidon ki kubur kumna ka CNN bat riutar. Baka tanat CIA ka US kadang ya keren bat ka kunhun sipai ka Kurdis kibadon ha uput usam jong ka Iran bat Irak ka thong kalong ka US kala ban ai tiar thma ki bakam thmai ya ki Kurdis ban penlimno ya ka sorkar Islamik hapo Tehran ki am uprising ban penlong ya ka jinghiar thma napo grau operation ha ka than sep ni western part jong ka Iran ban pentelot ya ki sipai ka IRGC kumbasan teli ki kunhun he jong ki Kurdis kum ka PDKI bat komla bat kawai ka PJAK kilaya telilang menta banyele persya ya ke sorkar Iran ki lakhot ya ki sipa Iran ban ino ya kakam ban ya sono bat kinong song snong ka jingje hamina bat ka jing sitom ki Kurdis ka Iran kelas tang ban set misail bat drone syaki jakashong ki Kurdis ha Irak Kurdistan bat kene kala penbitar susu ya ki Kurdis ki keno baka sorkar Iran kala penyap palat arspa sau pungut kinong song snong ka Kurdis nadu basdang kene katma ha urumpang war laki Kurdis ki kwa ban yada ya lakahok Henry ki don ki bating yo baka US kan ino ya ki hadin baka ma kalakut kumbaja ha Syria mensua Henry namar ba Supreme Leader Ali Khamenei bat kiwe ki he sorkar ka Iran kilaya paki jing bethei ki Kurdis kilayo i bakane ka de kalat ka babiang tam ban yo ya ki jing lai lui tela da pikwa jing tip susu syapang kane katma sa komen ba sa like tru ye ki video jong kane ka channel kublai sibun ye pi bar ok bape je kane ka video yusia kenupat next video